Profesor ai buat lang panjang. Physically di uti galang kumle. Pila abadi tho ini kat tu kat le kumle. Don tang way belay tatang yung uhi marway baday mani ulong uminsin ubalong hi ubatap ikicakaparo penban ubalong kerpam nakiway pat kimansim bat nakiway pat kibakan jamet ubaklam jisdang batlam jikut ubayay ne jinom bat ubom jikala Tahu tak uji yang diberi Profesor Pak Herman Sier dulu dia why was she mukul Pak saya datang mention mukul bami napan penukul dipenlang diberi itu tu dia kejinong don Profesor Cameron Lindenthal. So how you call you? Ublay how Chris Ublay. Ublay how Chris Utrwae. Batram sangkay lagi penim yung kiparibar. Uhukom yaki bankala dabamut naki kopselsi. Banmik no jitu Chris Utrwae kung napalim bagi. Banyin kajinin kubas murid kata bagus, abakum pemirsa cenggu. Profesor Kantasken Johanna. Tidak, kiai di sakramen bau tragis tu lebu oleh kepala. Sakramen balabu tragis di sukres. Kilong kajing pembaptis, bat kajing pai utrai. Kajing pembaptis kolong, dan kajing sai, dan kau. Ada keseng upa jong ukun bat umansin ukun. Kasakanan jadi kwai utrai. Kadai jadi isyum mentah. Na upu bat na kuri. Kebalong. Kadi kemau. Ia kadi syak sikam. Bat kadi yak utrai dengan uji sukses. Kalau sung kadi utrai. Kadi mentoy ni kasakanan kolong. Kadi ngai dengan uji sukses. Bat kadi im syaki babam cikun. Profesor Yosboy Lendong begitu tinggi. Keika kamram begitu tinggi. Ke kamram jong sibangai baro kalong banya sok lang sagadinya selong kebalang ban raki yaki sakramen ban selulu yaki hukum bagi hukum jong upre dagajing selulu yaka an ke jong u ban dah ke ba penpiang yang ke kubon ke jing em ke jong ukre haki para benriu baro bat kumjuk ru ban long kisyakri kiban penpiang yaka kubon ukre bat ban am yaka jingwan ke jong ukre haka buram